first of all, just the privilege of being face-to-face kanohi ki te kanohi with Kingi Tuheitia. And it's obviously one of those things in Te Ao Māori that some people may get a lot and other of the whānau may not. So I feel very privileged to be here today and spending time and listening to the thoughts of the motu in relationship to what's going on with the Kingi tanga. Tā rātou tono. Ka kore atu ki ngā kau hei kai mātua. Te marae o pōhara. Tuka nātu. I te tau taimore I warau ono te kaumārua. Ka tīpata te tono kia koroki. I reira, ka kore o ta koroki ki tana kahui kaumātua. Tuku nātu. Hoi no rā tuku nātu rā, me te kore o whakatūpato. E uaua te hariwe nei kaupapa, nā te mea he tini, he nui te maho te tanata, ka hara mai ke whānau. Hoi no, ka hare aro koe mata tipa, te tau o muri, te tei mano I marau ono te kau mā toru, ka tūi a rātou to rātou Poukai tūtai. Ana I tume ki rātou. Te putatana mo te me kira te ariki nui a koraki, te kau mā tahi ke nā pahi, e hia nei nā murutika, ka rīrori I uru ki te wharekai whānei, I hōra ke te kairori te marae ātea. Nā koera, ka tume ki rātou ka mā, he tika te kōrero a te ariki nui. Oedo ka whakamōmori siru rātou. Ai, ki te anō e tahi wā, e awa, I piki nā heke wei rāhuatana, ki te whakariri te marae ki te whai te kua te kaupapa. Hoi no, e kahara me ki rā, tō tēnei rea nā rā, ki te awhi te kaupapa, anei rei tūnei e tūnei. So I was really interested to see how everything happened and occurred, and having the wealth of knowledge from, even though I'm still learning te reo, the wealth of knowledge listening to the kōrero, going backwards and forwards. The beautiful situation inside the wharekai with Erina Kupu's artwork and just sharing and listening to the waiata. Yeah, it was a really memorable day for me, and I'm really thrilled to have been invited. Look, anything that can last 60 years means that it's very, very important. It has the right motive for it, and the people are, are the ingredient that keeps these things going for a time on. And obviously the kingitanga, that's something special for us as Māori, and to be able to celebrate that with Pahipoto, when Koro Eruera Manuera first, did his mahi to get us here, to be here 60 years later, is a really, really special thing. So, I just want to really acknowledge all those people, all the mahi across all those decades, to enable me to be here today on behalf of the Runana. So yeah, feeling very, very privileged. But that was wonderful to know that, see, these are the things about tikana, about kawa, about traditions, is that they endure. That's not a mistake, that's very deliberate and intentional to have these types of kaupapa, not just to bring together your own iwi, but beautiful to see the weaving of the mātātua waka on tangata whenua side this morning, and then to hear the beautiful kōrero on our manuhiri side. And of course to see our kingi, I often think about the blessing and the burden of being the shining light and the tohu for iwi Māori, and his care for him and his whānau around that mahi. Beautiful, beautiful honour. Can be very sacrificial in terms of your time with your own whānau, so yeah. Kuku whakaaro nāne, ke kahara hau ki te whānau te nuino nā kōrero mo te kaupapa. Ke kaha te aka ki e tehi o nā taipake ki te haere mai ki nā Poukai. Ke timatai rā, me ki rā te narotana rā o mātou, ana kua matatau rātou. Te whakahare tēnei kaupapa. Koera te wawata, mo te kautau e hara mai nei. O te wawata anō, ki kei kore ki tau, i tua nei mua I a koe, hade ki te kōrero.